Welcome everyone. Masi amuk nahan tawgiba chapter gi makha lobda gadwani chapter gi maming jina The Strange Case of Britain. The Strange Case of Britain jida di Britain na khamai toraga a nation state ama ore ino khangdoni aduga mana punjaliba state me amje kana kana no karam state no ai baja masi tamdoni aduna Strange Case of Britain tamdringa da akhona kitang khanga da de akhona paba ka da nation states me am form tawgra French Revolution tawgrabni 1789 da nation state ama same grabni unification of Germany tawgrabni 1871 unification of Germany tawgra nation state ama form tawgra unification of Italy 1860 asirgi matam da ju nation state ama form tawgrabni ka adubu England gi nation state ama form tawdoije madi without any revolution achowa maju tawroi lanju tawde it take long time process yam sang aba matamda tawi ko madi khudakta French Revolution tawbagi tapta tawgide Italian unification Germany lan tawda tawiduna mangonda de adugi process laite adu khanga ke doni paraka doini aduna England je karam ba England की मैप से कमाई तो गए यहाँ पे यंजी इंग्लैंड दा ले जाएंगे स्कॉटलैंड ने वेल्स ने असीधर इंग्लैंड ले रहा है सोमदना नॉर्दर्न आयरलैंड ले रहा है सोमदना आयरलैंड ले रहा है हाँ देसी पुल अपना पुल्ला में को आयरलैंड है ना पुल्ला गांधा सी जो ब्रिटेन की पार्ट और हमनी को हाँ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है ना हायरम में बा असी में आम जे पुल अपना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को अदुना Hunchik makhada parakadojina ahan bada de en haibado condition before the formation of United Kingdom of Britain asigi condition form tawdingai da Britain je khamai leramge magi neighboring islands me amji da khamai troga lerami haibe je ngasi khangdoni hunchik padoni ka adi yengaje scholar me amgi matung innadi Britain ja is the model of nation state model of nation state happening ko maje model nahi hai atai ge na ngisa hagi do French Revolution 1789 unification of Germany 1870-71 other unification of Italy 1860-61 tau giba me amje asidi 19th century adwa gi marakta tawbani aduga England di 18th century gi matamda 18th century prior 18th century gi mar adwa da madi unification amar uigrabani nation state amar form tawgrabani हाँ मादी अदुना मॉडल स्टेट हाई ने मादे स्कॉलर्स में हमना हाई जे सेकंड पॉइंट है ये ऐसा कंडीशन दुनी कमाई तो ले रंगे फ्रॉम नेशन स्टेट से ब्रिटेन जे नॉट ड्यू टू सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन एंड मुझे कहा कि बतो नेशन स्टेट अमा इंग्लैंड ना फॉर्म तो जे ब्रिटेन दा फॉर्म तो जे रेवोल्यूशन अमा तो दे को रेवोल्यूशन तो दे सडन अपहीवल तो एनी रेवोल्यूशन एनी वॉर असीमे हम जो तो दे England na torne de Britain na matam duta mana form to ma the long process ni process amagi matumi na loga do ni yang third point ta mana hai je prior 18th century ma mang di leram de ba ko British nation hai je rein hai 18 gi matung da ni ba lak to je ha 1707 ha 1800 ka hai ba matam di da yor ga do ne British nation complete or ga do je adu gi ma mang da di leram de ha bra Fourth point है British Island दा यावरिबा लम में हमजे करम बनो ethnics करम कनो English ने Welsh ने Scot और Irish असिगी लम मंग जमाई द Irish अदुगा Scottish Welsh English या जमा जे असि Ireland British Island British की मनाता लेरिबा island में हमजे पुल्लगा British nation अमा सेमा कदवेने असिदा लेरिबा ethnic groups में हमजे point number 5 ता मागी मसागी culture masagi political traditions loi lei hai masa masagi loi lei matam duda asine condition aduga last point ta de Britain na England jina matam amada power paikhala ni mapangan kala ani paisa phangani ina khula ani paisa yam paira ni aduna mana magi influence atopa neighboring states me amdi da
हाबदि नेबरिंग स्टेट्स नेबरिंग आइलैंड मैम जिदा माना मागी पावर जे एक्सरसाइज तवे असिगी एक्सरसाइज तवजिना ने को ब्रिटेन जिना मागी पावर वेल्थ मैम गी मतेंगना माना अति लम मैम जे लोपसलकदोइनी अदुगा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हाबजे ओइरकदुने अहान बददी किंगडम ऑफ ब्रिटेन हाबने बको द किंगडम ऑफ ब्रिटेन कोन हरकदम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन है अदो मथंगी पॉइंट दे इंग्लैंड एज अ नेशन स्टेट खमाय तोरगा ओइरकदोइनो हाबजे येंगजी को इंग्लैंड दा 1688 ता इंग्लिश पार्लियामेंट सीना मोनार्की दगी पावर्स दे सीज तो बिदुनेबा असिगी सीज तो बजा ग्लोरियस रेवोल्यूशन है ना 1688 तो गिबा ग्लोरियस रेवोल्यूशन ब्लड लेस रेवोल्यूशन निको ई तो गिदे लान तो दे असिगी रेवोल्यूशन की मतुंग जिद्दा इंग्लिश पार्लियामेंट सीना मोनार्की दगी पावर जे लौगिदोनी अदुगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अमा फॉर्म तो दुने असिगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अमा फॉर्म तो रख बचे असिना ने ngesagi England ja parliament na paigra bani and the instrument ama sign tawi the instrument through which a nation state with England jina center the leraga adu matung da England jina center the leraga nation state ama semakadeni came to be force magom pharai no je magom pharakadeni karamba glorious revolution 1688-89 ka adugi revolution gi matung da monarchy dagi power je seize tawi doini parliament na monarchy dagi power seize tawra matung da instrument ama sign tawni sign gi matung ina England jina ngesagi center da leraga atei mayam de ma lopsala kadoini nation state ama sema kadoini hamni ko aduga karamba act ki matung inna sema kadoino esa ina ha bado 18th century ki mamang da leram de 17 year na 17 years this aduni centuries of the 18 hora apne aduna act of union da 1707 da asi kanaga sign tawgi England ga Scotland ga sign tawraga ngesagi kai tora England jiga pullaga kai tora the formation of the United Kingdom of Great Britain habaja ojik nation state achoma form tawba hora gyan tani ko karam lam ga pulle Scotland ga karam chahi da pulle 1707 da 1707 the pulla matung da karam kari form tawra the formation of the United Kingdom of Great Britain gyan tani ko adugi mamang da inang isa hagi bado 1688 ta kai tawgi 1688 ta glorious revolution tawgi glorious revolution the English parliament na monarchy dagi power seize tawgi adu constitutional monarchy ama form tawgi ko monarchy hanagi monarchy gi power paroi parliament na hairapuduma yagadoni sign tabu khatani adugi matung da England ja nation state ana form tawramne ko adu Scotland pungiramni 1707 da adu Scotland na pungira matung da di Isagi Scotland hana lejaramba magi cultural identity magi political lejaramba mayam doma enjoy tawbang ngamdabra the changes after the act of 1707 in England in Scotland da kari changes lake England jina matam the power parabani was able to impose its influence on Scotland magi powers of Scotland the fully season rani mana England jina ka point number 2 then Scotland की identity, cultural, political, असी में हम जे systematically तपना तरह नमधरा ने बस Scotland जे Scotland कैसे enjoy तो हम मरोए असी ना changes नहीं का Scotland the effect of 1707 on Scotland हरादी on Scotland हरादा इन इसरोला on Scotland हरादी Scotland the changes लाका दबने चुम्बरा next point दे यों Scotland na leiba Catholic clans leiba je Catholic leiba je asi Highland chingda leiba ni ko suffer terrible repression whenever they attempt to assert their independence magona England ki tungan tajara ge United Kingdom of Great Britain ki tungan tajara ge ko tungan lejara ge ha baganda Catholic clan ni ko mokoi me am che thina namjara ka neba kari gi no khangbra Britain di Protestant neba asina Catholic oiba gi neba hayeng kon Irish parakan da gyam tarakani ko aduna Catholic oibajida mogona sympathy leite aduna mogona sida forcefully namdhara ka doini
चुमिको यो स्कॉटिश हाईलैंडर्स से मसागी लोन गैलिक लैंग्वेज है बजे मसागी लोन मसागी नेशनल ड्रेस असिगी मैम जो सेट पर यार रोय ngang ba यार रोय अदने इंग्लैंड का पुल्लु बदगी स्कॉटलैंड की मसागी डिमेरिट्स में आम दो असिंग आता ने हाँ अदो मी खरा दी मसागी हाईलैंडर्स में आम जिना असी ओपोज तोरपा नत्रगा इंग्लैंड की मायो तो वांगांगपा मोय लीडर फॉर्म तोरपा में आम दे मोय फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड की तांथोकनी मोय एक्साइल तौगीब्रा तांथोकीब्रा जेल दा थमगीब्रा तो पलंग थादोखरने असिने मसागी स्कॉटलैंड ना इंग्लैंड का पुल्लु बदा द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सेम मतुंग द 1707 की मतुंग द लाइबा इफेक्ट्स में आम दे ay amuka harake amuk engji ko England was able to impose its influence on Scotland. Scotland distinctive culture political institutions systematically suppressed tawgra Catholic clans meam highlands the ching the laiba meam je suffer terribly natra ade mukan independence tawgi hajme tin namda bi ade the Scottish Highland masagi loan Gaelic language ngang baja Gaelic language ngangan national dress set paje masagi Scotland ki dress amal le jabani adu set paje yad ra makoi je nampu da adu mana oppose to me am je mo je tanthokre now point number next paragraph of the lies Ireland and the United Kingdom of Great Britain Ireland Great Britain the punji do je khamai to ka pundu na natra Ireland की दी वाली सुमतारो Ireland की जा Ireland जा मुझे Ireland जा पुल अप नहीं हो सकती Ireland हारेगा Northern Ireland जिना ब्रिटेन की मना करनी Southern Ireland जिना Republic of Ireland है ना हाय का Ireland दा majority population जा Catholic की ओए अदोगा Northern side तब दी Protestant खरा लई England जिना Ireland जे लोकसलम दायदा Protestant लई बा मफम जा England ना fully support तवे बा Protestant कांगू जिदा असमाना England की policy अमा divide and rule policy तौर पर Ireland जो तवे बा Ireland जा Catholic का Protestant group से खाइदुक पीरे बा माना England जिना Ireland was divided between Catholic and the Protestant खाइदुए अदुगा Protestant कांगू जिदा Ireland की Protestant कांगू जिदा English कांगू जिना मतिंग पांचले अदुगा Protestant कांगू निना English ना मतिंग पांगा बने मोय लोसल है अदुगा Catholic मयाम की मायोक सिदा मकोयना dominance तो ना होना रहेगा मको जे रूल दोनों होना रहेगा Catholic कांगू जिदा असीगी मरक सिदा Ireland जिदा करी तोगे have the revolt to have Wolfton have कांगू मिजिना मागी United Irishmen have group अमा जिना 1790 दा England की मायोक का लान तवे अदु लांदो ngam gi bako लांदो ngam da badagi Ireland ja 1801 da Act of Union 1801 gi matung in Ireland ja dominate to gide force to gido ne kanana Britain na losan gido ne kamabra aduna Britain na Ireland losan do je pulap na hana losan bani ko ayamu harake ahan badi Ireland haraga Northern Ireland Southern Ireland leramde Ireland haraga pull up na leramani adu losan nira kandani the United Kingdom of Great Britain haraga ahan badati United Kingdom of Britain hana Kingdom of Britain hana haibne ahan bada first kon ne United Kingdom of Great Britain haraga duji mana divide and rule policy tawre Ireland the changjal la Protestant the support taw salema masama Protestant ki kangu ni na Protestant support tawre Catholic ka Protestant khana la Protestant ka Catholic ka yanadra adu matung da Protestant kangu jina Ireland British ki support na rule taw na mo hona raha ha adhe di matam da yaning da group ama thore Wolfton gi United Irishmen asi kawba ya de 1790 da mana England gi mato lan taw ngamdra adu Ireland ja 1801 da forcefully losan gi duine losan gara ko uji Ireland ki kitang mo harake Ireland ja sumana losan gara matungda 1920 22 gi matam da Ireland da lan thokane Ireland da chobai rang thokane ba adu gi matungda Catholic ka Protestant da yana roidana aduna Northern Ireland ja 1927 da England ga pungi doine aduga Southern Ireland have the Republic of Ireland ja which independent kingdom country ama oina leri ja
असी तुंगाना तहलंगनी अदुगा नॉर्दर्न आयरलैंड जिना ब्रिटेन ना हुदिकसु रूल तौरी जे 1927 दा रूल तौदोने का अहान पुलप लेरमिनी 1922 की मतम दा इरान थोनी अदुगी मतुंग 1927 दा इंग्लैंड ना नॉर्दर्न आयरलैंड जे लौरनी अदुगा सदर्न आयरलैंड जे इंडिपेंडेंट कंट्री वना लौथोखरनी असिना आयरलैंड हिस्ट्री पागे आदि नो याम लै सिन फेन गान आयरिश सिविल वॉर मयाम जा पा तारे गूगल दा चंगलागा खरा थीरगा पारनी को अदुगी मतुंग दा हुजिक स्कॉटलैंड लौसंग्राबनी आयरलैंड लौसंग्राबनी नत्रा स्कॉटलैंड की फेथ नखोना पारबनी हुजिक खंगाबनी स्कॉटलैंड जे कमाई तौगरा ब्रिटेन लौसन गाना आयरलैंड जु सेम फेथ आयरलैंड जु तौदोनेबा अदुदी ब्रिटेन ना dominance of the dominance of British nation कमाई तौगा dominate तौगे है बजे जी खांगा जे British nation ना कमाई तौनी was forced to the propagation of dominant English culture Irish की culture तोंगाली Scotland की culture तोंगाली Wales की culture तोंगाली लोन जो तोंगाली अदु English सिना कमाई तौनी dominant तौना मोहन रखो दोने बा नम फूदा नंजला को English culture से अदेदी New Britain and I'm saying the British flags the Union Jacks the Union Jack have a flag see pura whole over Scotland Ireland not Irish Ireland at the Wales at the Manaka macha macha lamme adu magi asi flag se pain da yaro national anthem sakani karama national anthem God save our noble king have the national anthem ni kanagi no Britain ki national anthem ne si sakto ni English language promote tawni yam phajana promote tawni मफम खुद इंग्लिश लैंग्वेज चटकने हुदिसु अबेना उरिजिन इंग्लिश लैंग्वेज हायरागा वर्ल्ड वाइड डोमिनेट तौरिन अदु स्कॉटलैंड वेल्स असिगी म्याम दु तौरने लेजरीबा ओल्डर नेशन जा सबऑर्डिनेट पार्टनर ओइना दुम लेरानी स्कॉटलैंड जु मसागी कल्चर आइडेंटिटी अदुम मंगधरागा सप्रेस तौगा लेगरा आयरलैंड अदुमा लेन वेल्स अदुमा नतरो थंबिग्रानीबा असिने नकोय नंगसी पारी जे खंगदोजे Act of Union, the Glorious Revolution, 1688. Natra Glorious Revolution की 1688 the Parliament ना monarchy की power लाउरा the constitutional monarchy से हमें English as a center nation state अमा form तोरा Act of Union 1707 अतुना Scotland लौसन करा Scotland लौसन ला मतुन the Scotland की effects में हम खांगनी on effect अतुन मतुन Ireland हमारे लौसन की Act of Union 1801 दा 1800 ता लौसन करनी at the 1800 लौसन करा मतुन दा Ireland की faith सुलरनी Ireland की वारी साना का अंदा Wolfstone है वो नुपादो मागी party की मम्मी the Irishman है the United Irishman है बरा अदुगी group तुगी मम्मी खंगा दबनी revolt खंगा दबनी अदेदी Britain न लौसन करा मतुन दा faith of the adapa dominant countries na kamai faith Britain की dominance kamai तोरगा तौगी है बजा असी खंगुन असी खतानी असी पादो जे को thank you very much next time we will do another topic thank you very much